ҳукумати тоҷикистон ба рушди илм ва тарбияи кадрҳои баландихтисос диққати аввалин дараҷа дода маблағгузориро дар ин самт мунтазам зиёд карда истодааст, зеро мо метавонем мушкилоти мавҷудаи ватанамонро тавассути илм бартараф созем ва барои рушди бо мароми иқтисоди миллӣ заминаи боз ҳам мусоид фароҳам орем. дастгирӣ ва тайёр намудани мутахассисони ҷавон дар соҳаи тандурустӣ дар маркази таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии мамлакат қарор дорад. Бо мақсади ноил гардидан ба ин ҳадаф ҳукумати мамлакат чораҳои мушаххасро роҳандозӣ менамояд. яке аз омилҳое ки ба тайёр намудани мутахассисон дар соҳаи тиб мусоидат мекунад, ин аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсис додани квотаҳои президентӣ мебошад. бешубҳа имрӯз кам нестанд ҷавононе ки тибқи квотаи президентӣ дар муассисаҳои таълимии тиббӣ таҳсил менамоянд. танҳо дар соли 2019 аз ҳисоби квотаи президентӣ ба донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино 234 нафар дохил шуданд. дар аксари кишварҳои олам, чӣ дар гузаштаи тарихӣ ва чӣ дар имрӯз, масъалаи марбут ба ҷавонон мавриди таваҷҷӯҳи давлату ҳукумат қарор дорад. дар замони муосир нерӯи ақлию зеҳнии ҷавонон бартарият пайдо намуд. дар ҳақиқатан татбиқи босамари сиёсати давлатии ҷавонон ҳанӯз аз замони аввали рӯзҳои соҳиби истиқлолӣ мавриди таваҷҷӯҳи давлату ҳукумат қарор дорад. мо ҷавонон хушбахт аз он ҳастем, ки барои таҳсилу омӯзиши мо тамоми шароитҳо фароҳам оварда шудаанд. аз ҷумла барои мо духтарон имкониятҳо хеле зиёданд. чун ман донишҷӯи донишгоҳи тиббӣ мебошам, метавонам ба дилпурӣ гӯям, ки раванди таълиму тарбия ҳам дар амал ва ҳам дар назария муносиб ва бо ҳама аёниятҳои дарсӣ ба роҳ монда шудааст. ин имконият медиҳад, ки мо донишҷӯён ба омӯзиши соҳаи тиб амиқтар фурӯ равем ва хонему мутахассисони арзандаи соҳаи тиб шавем ва ба халқу ватани худ софдилонаву содиқона хидмат намоем. имрӯз кам нестанд донишҷӯёне, ки тавассути квотаи президентӣ дар донишгоҳи тиббӣ таҳсил менамоянд, ҳам аз ҳисоби писарон ва ҳам аз ҳисоби духтарон. ҳамаи ин гувоҳи он аст, ки роҳбарияти олии мамлакат ба тайёр намудани мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи замон тамоми имкониятҳоро фароҳам меоварад. акнун ба подоши ҳамаи ин ғамхориҳову дастгириҳо моро зарур меояд, ки аз сидқи дил омӯзем, аз ҳар як имконияти мавҷуда самаранок истифода барем ва воқеан ба ин ҳама таваҷҷӯҳ сазовор бошем. мо бо донишу амали худ нишон диҳем, ки ворисони воқеии Сино ҳастем. ҷиҳати фаро гирифтани шумораи зиёди мутахассисон ба таҳсил ва пажӯҳишу корҳои илмӣ ба анҷом расонидан дар ин соҳаи ҳаётан муҳим, ҳоло дар ҷумҳурӣ беш аз 16 муассисаи илмии тиббӣ амал менамояд, ки аз ин шумора 11 муассиса дар даврони соҳиби истиқлолӣ таъсис ёфтааст. ҳамзамон дар кишвар 3 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, 23 муассисаи таҳсилоти миёнаи касбии тиббӣ, аз ҷумла 8 муассисаи ғайридавлатӣ ба тайёр кардани мутахассисони соҳаи тиб машғуланд, ки дорои шароити хуби таълиму тарбия мебошанд. тибқи омор дар муассисаҳои таҳсилоти олии тиббии хориҷии кишвар дар соли 2018 530 нафар таҳсил намудаанд, ки 85 нафари онҳо аз ҳисоби стипендияи байналмилалии президенти Тоҷикистон дурахшандагон мебошанд. аз тарафи ҷаноби олӣ ҳарсола квота барои ҷавонписарони дурдасти ватани азизамон ҷудо мегардад, то он ки омада соҳиби ин мешаванду рафта ба ҳалқи ватани худ хизмат намоянд. ин ҳам аст яке аз дастгириҳое ки имрӯза барои ҷавонони соҳаи тандурустӣ ҳар рӯза мушоҳида мешавад ва ба монанди ҳамин ҳарсола баъди хатми донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон мутахассисони ҷавони соҳаи тандурустиро тариқи ҳар як масалан соҳаи маҳдуд аст, табиби масалан ҷарроҳ, табиби занона ва ҳоказо аз тарафи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии оҳалии ҷумҳурӣ аз тарафи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон квотаҳо берун аз марзи кишвар барои омӯхтани мутахассисон сафарбар мегарданд ва рафта дар он ҷо соҳиби илм шуда боз баргашта ба ватану миллати худ хизмат мекунанд. мутахассисони ҷавоне ки баъди хатми донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон
صاحب علم میگردن، صاحب متخصصی مثلا همون ساحه‌ای که و یا با خودشون انتخاب کردن اومده به هر یک مثلا مؤسسه طبی که امروز فعالیت میکنن از طرف رهبریت هر یک مؤسسه این متخصصان جوان رو دستگیری نموده به جای کار تامین میکنن و امروز خوشبخت‌ترین جوانان ما هستیم که امروز در این ساحه کار و فعالیت داریم. بیماری سیروتیک کووید 19 که امروز متاسفانه در جمهوری ما هم به قید گرفته شده است. نوابسته از اون که جوان هستیم و ما در مد اول برای این وطن و این خلق خدمت کرده ایستادیم. یکی از پهلوهای خوبی تیار کردن متخصصان جوان و کردان در ساحه طب این است که با بلند گردیدن صفت خدمترسانی ها شماره شهروندانی که برای تشخیص و طبابت به خارج کشور سفر میکنند به مراتب کاهش مییابد. باعث خوشنودی است که امروز طبیبان جوان دستگیری های دولت و حکومت را قدر میکنند و به سیاست انسان دوستانه و خلق پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نظری نیک دارند. جوانان همیشه تحت توجه رهبریت عالی دولت و حکومت قرار دارند، مخصوصا جوانانی که در ساحه طب کار و فعالیت میکنند. امروز حکومت مملکت برای تیار نمودن متخصصان کاردان و بالیاقت تمام چاره‌ها را عملی نموده ایستاده است. برای آن که ما خواهیم متخصص شویم و به دولت و حکومت خود صادقانه و صافدلانه خدمت نماییم. بیایید خود همین شب روز را مثال می‌آوریم که پیشوای ملت در حق طبیبان چگونه غمخواری نموده ایستادند. همه این ما را وادار می‌سازد که در اجرای وظیفه خود دست و دل پاک داشته باشیم و به خلق و ملت خود اهلانه خدمت نماییم. مخصوصا جوانان باید این مسئله را درست درک نمایند. چطوری که پیشوای ملت تاکید می‌نمایند طبیب باید به مثل لباسش دست و دل پاک و نیت صاف داشته باشد. امروز وقت آن رسیده است که طبیبان جوان در این شب و روز حساس صادقانه و صافدلانه خدمت نمایند و محض در همین گونه وضعیت میتوان طبیب پاکوجدان را فخر نمود. ما طبیبان جوان شکرگزار از آنیم که چنین سرور غمگسار و غمخوار داریم. جواباً به این دستگیری و توجه ها ما وعده می‌دهیم که در همه حالت صرف نظر از مشکلی وضعیت چون امروز در کسب و پیشه خود صادق میمانیم و سوگند پیروان ابن سینا را هرگز نمیشکنیم. شعار ما طبیبان این با دست دل پاک و نیت صاف خدمت به خلق و دیار میباشد. با مقصد توجه بیشتر روان کردن به متخصصان جوان در ساحه طب، پیشوای ملت ضمن سخنرانیشان در واخوری با استادان و دانشجویان دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان و کارمندان ساحه تندرستی به مناسبت روز دانش و آغاز سال نوی تحصیل در سال 2018 تاکید داشتند که راهبران و مؤسسان شفاخانه و مرکزهای طبی را ضرور است که با کسب آموزان جوان کشور و بلند برداشتن سطح کسبیت آنها مساعدت نمایند و تجربه پیشقدم را در مملکت هرچی بیشتر عملی سازند. سالمی ملت بایگری دولت است. بارها تاکید کردند پیشوای ملت زحمت‌های شبانه روزی که در این وضعیت حساس طبیبان بهر سالمی ملت میکشند و در بین آنها طبیبان جوان است کم نیستند ثابت میسازد که آنها به سوگند کسبی خود صادق ماندند، پیروان واقعی ابن سینا و این خدمت‌های صافدلانه و اهلانه احترام و مقام آنها را در جامعه باز هم بلندتر می‌بردارد.